要去 Nash Mark 咧，咁啊其實可以去埋咧 Nash Park 嘅，即係去納許市場咧，可以嚟埋呢個納許公園，早嗰排冰天雪地加下咧，望一望大地回春啊！逢星期六朝頭早咧，我後邊嘅 Nash Mark 呢度咧係有個二手跳蚤市場嘅，咁啊好多人咧就嚟呢度尋寶。今日我都係嚟尋寶，不過就唔係去揾古董，係揾第二啲寶。除咗咧古董二手市場之外咧，其實咧就好多嗰啲農夫啊，或者啲奶農咧做咗佢哋嘅產品咧，就拎嚟呢度賣，淨係星期六朝頭早嘅啫。咁啊，檔檔都好有特色嘅。雖然有啲個價錢係貴少少，但係其實我睇過咧，每一檔嘅質素都相當唔錯嘅。Let's go！嗱，我哋見到有自家製嘅果醬啦、蘋果啦。其實我係好中意睇呢啲嘅，即係嗰啲洋葱啊、薯仔啊、紅菜頭啊、番薯啊，各種各樣啊，個感覺好好嘅。嗱，我見到呢度啲嗰啲產品真係好靚嘅，我好中意嚟嘅。嗱，首先咧，哇，你睇下，哇，呢個白蘆筍，哇，係嗱，真係維也納奧地利產㗎，食落去又好甜，不過我唔敢買，因為爹哋痛風啊，唔食得啊嚇。咁啊，另外合桃啦，呢啲啦，即係番茄啦、柑啦。嗱，我最中意就係呢啲檸檬㗎啦。我做個比例，真係大檸檬。你整杯可樂咧，就大檸檬可樂。I wasn't here. I wasn't here on ibn Utubah. Oh, für mich. Für die Dame auch nicht. Okay, meine Frau, Andi. Vielen Dank. Ja, danke schön. Bringen Sie Hong Kong TV. Hong Kong, I think Hong Kong TV is my YouTube-Kanal. Ja, YouTube-Kanal. Ja, und dann hier Empfehlung für die Hongkong-Leute. YouTube-Kanal, Visitenkarte. Ja, Sie können das Foto machen. Ja, als Samsung Young. 105. 105. Woher? Nächste Woche Nächste Woche hier. Woher kommen Sie? Bulgarien. Bulgarien. Wow, sehr gut. Europe. Ja, Europe. Ja, danke schön. 哇，你拍嘢有着數，送俾我啊 ！Vielen Dank für das Geschenk。我都有個夢想㗎，係自己有個花園咧，係種晒唔同香草，有百里香啊、薄荷啊、rosemary 迷迭香啊、青葱啊，跟住煮咩嘢咧？就好似 Jamie Oliver 咁樣，我咪摘一啲就擺落啲肉度，擺落啲菜度一齊煮啊！其實每次睇啲花咧，都想買翻2盆花嘅，但係你又冇計，我哋種親都唔掂嘅啲花，唉〜